дзень, паважаныя сябры! Сёння я вітаю вас на фальклорнай экспедыцыі па старонках матчыных успамінаў у аграгарадку Трабы у хаце Кавалеўскай Ганны Эдмундаўны. 2026 год у Беларусі аб'яўлены годам беларускай жанчыны. У Гродзенскай вобласці з лютага 2026 года па ініцыятыве Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці пачаў рэалізацыю абласны праект «Вяселле па беларускім канонам». І наша сённяшняе мерапрыемства праводзіцца ў рамках гэтага абласнога праекта і ў рамках тыдня традыцыйнай культуры. Сёння мы з вами сабраліся, каб успомніць і перадаць будучым пакаленням сваю гісторыю, а дакладней успомніць, як раней вяселле гулялі. На першы погляд можа паказацца, што беларускае вяселле – гэта толькі гулянка, багатае застолле, уручэнне падарункаў. На самай справе вясельны абрад уяўляў сабой прадуманую сістэму дзеянняў, заснаваных на вопыце продкаў. Можна. Нашай крыніцай інфармацыі сёння з'яўляецца жыхаркі аграгарадка Трабы, Кавалеўская Ганна Эдмундаўна, Макуцевіч Тэрэза Чэславаўна, Кілдановіч Валянціна Вацлаваўна і Галубоўская Тэрэза Станіславаўна. Яны з цяплом у душы гатовыя расказаць нам вясельныя традыцыі і абрады нашых краёў даўніх часоў і песні, якія раней спявалі на вяселлях. Пачнём мы сёння свой аповед пра вясельныя традыцыі ў нашай мясцовасці у храналагічным парадку, так як пачыналіся васэллі ў нас некалі ў пятніцу з вечара, заканчваліся ў нядзелю вечарам. Гэта калі на два бакі было вяселле. А калі пачыналіся ў суботу, то заканчваліся нават панядзелак. Вяселлі звычайна былі ў двух баках. Ну, было такое, што і з аднаго боку маладой, абычна ў нявесты гэта было. Адначасова пачыналі збіраць нявесту у доме нявесты і ў доме жаніха гатавалі жаніха. Таксама адзявалі, праводзілі. 3 разы у дарогу благаслаўлялі бацькі жаніха, а жаніх ехаў звычайна да нявесты, а нявесту прыбіралі не ў сваім доме, бо ў сваім доме ўжо былі накрытыя вясельныя сталы. Нявесту прыбіралі ў суседнім доме, дагаварваліся так і прынималі там. Прыязджаў жаніх звычайна ўжо з музыкантамі, іх было 3 альбо 4 у той час. І прыязджаў ён, ну і што ў тыя часы прыязджалі звычайна на адной легкавой машыне, ехаў малады. А ззаду ехалі ці бартавая машына крытая, ну, а ў лепшым выпадку, дык гэта быў аўтобус. Заходзілі ў дом, дзе чакалі ўжо маладая прыбраная, і бацькі, і яе сяброўкі. Жаніх падыходзіў з букетам. Спачатку ў дзвярах там трохі выкуп прасілі дзяўчаты у хлопцаў, потом праходзіў малады да нявесты і пачыналі, ну вот традыцыя такая была вясельная, вянкі падаваць маладой. У нас у нашай мясцовасці такое было. У нашай суседняй тут вёсцы ў Сурвілішках жыў такі пажылы ўжо чалавек, Васілеўскі Іван Станіславович. Ён звычайна падаваў вянкі, ён шмат вяселляў абышоў, шмат яго спецыяльна прыглашалі для гэтага, каб ён падаваў вянок маладой. Ён падаваў на польскай мове. Это было такое больш, наверное, рэлігіёзная падача, потому что ён калісьці мне гэта чытаў, гэта там без слёз невозможно гэта чуць. А у нашым краі у нас Тэрэза Станіслаўна пачула на сваім вяселлі, ёй тоже падавалі вянок, і ну только на рускай мове. І яна запомніла і падавалася, і яна перапісала гэты тэкст і сама вывучыла, і ўжо некалькі васэлляў падавала маладой вянок. Што вельмі гэта было цікава для маладзёжы, потому што гэта ўжо, можна сказаць, утрачаная традыцыя. Рэдка хто гэта знае, старэйшыя людзі адыходзяць, маладыя гэтага не ведаюць і не вучаць. А яна вот так, маладзёж была даволі такая здзіўленая. Калі ласка, Тэрэза Станіславовна. Этот венок не из жемчугов или алмазов, а из зеленого мирта, символ девической чистоты. Люб всякому, кто смотрит на него. А тебе, невеста, в этот торжественный день должен служить славным украшением.
Ты знаешь, что уже наступил последний час, когда ты сможешь одеть этот венец, радуя твой взор, либо с нынешнего дня он исчезнет и никогда уже больше не украсит твое чело. О, как прекрасен твой лавровый венец девичества! Как о нем не жалеть! Как не лить о нем горьких слез! И каково должно быть сердце девы, которая не плакала бы в столь торжественный час. Но я говорю вам, что нет ничего естественнее на свете, чем брак. Либо Бог, создавший землю, небо и золотые звезды, установил для счастья людей. Поэтому нет причины плакать и печалиться. Пусть больше не будут лелеять тебя невеста ни мать, ни отец, зато ты приобретешь верного друга до гробовой доски и на веки веков. А ты, жених, помни, как веселит Бога яркое солнце, так веселит мужа добрая жена. И поэтому в этот торжественный день вашего бракосочетания, глубоко уважаемые молодые, я от всех родных, близких, друзей и знакомых приношу самые наилучшие пожелания. Так пусть же сплетаются дни вашей жизни, как в этом венке переплелись темные цветы со светлыми, либо они чувствуют одинаковое наслаждение, так как обнимают друг друга. И тревоги, сменяющиеся радостями, и радости, сменяющиеся тревогами, вы будете переносить в душевном спокойствии, черпая уважения во взаимной любви. Так возрадуемся же, друзья, тому, что ныне наша молодая пара, сочетаясь браком, принесут друг другу обет верности до гроба. А теперь, дорогие молодые, подите к ногам родителей, чтобы получить от них благословение. Зеленым гаечку смутно словікнуті, пам'ятай, дівчина, паненства не вруті. Пам'ятай, дівчина, паненства не вруті. Паненства не врутиш, і врутить не може, два серця злончені, розлончить не може. Два серця злончені, розлончить не може. Прижигнай mnie, mamo, правой ручкой навчиш, бо już ostatni raz na mój wianek patrzysz, bo już ostatni raz na mój wianek patrzysz. Matko przeżegnala, gorzka zapłakała, o córuś moje, córuś, czego doczekała. O córuś moje, córuś, czego doczekała. Пасля обраду подачи венка молодая садилась на лавку ці на табурет, і ёй маці прикалывала гэты вянок на вэлен на галаве, на вэлен. І тады бацькі садзіліся на лаўку, а маладыя кленчылі на раз засланы рушнік перад імі, і пачыналася благаславенства маладых. Маці звычайна дзяржала абраз Маці Божай, і маліліся, гаварылі малітвы, і маладыя, і бацькі. Потым маці 3 разы жыгнала маладых абразам, і маладыя цалавалі абраз, паднімаліся, і тым часам гэта ўжо працэдура заканчвалася. Потым за стол заходзілі маладыя, разлівалі там па кілішках крыху віна, прыгубілі, і 3 разы маладыя абыходзілі стол. 3 разы, 3 кругі. І выязджалі да шлюбу, на распісы там ці да шлюбу. Значыць, выходзілі ўсе госці, якія ўжо прысутнічалі на вуліцу, суседзі там былі, і маладыя ад'язджалі, ўжо чакалі машыны, і маладая абыходзіла сваіх родзічаў, сваіх суседзяў, з усімі развітвалася, потому што ўжо назад варачалася, гэта ўжо была жонка маладая, і гэта ўжо абрад гэты паказваў заканчэнне маладосці, заканчэнне дзявоцкасці, і ты ўжо пераходзіш у другі статус.
После шлюбу, коли приезжали, звычайно на улице городили молодым дорогу. Ставили стол, ставили кветки, букеты, и женщины подходили, венчавали молодых, разные пожадания выказывали. Молодые выходили из машины, угощали конфетами. І, звичайно, ну, там теж наливали кілішок усім і продовжали свій шлях далі додому. У гэты час каля дому маладой ужо сустракалі іх бацькі на парозе свайго дома з хлебам, солью, таксама былі налітыя чаркі, прыгублялі, і абавязкова, гэта такая была традыцыя, што трэба пабіць чарку на шчасце, называлася. І маладыя гэтыя чаркі разбівалі, заходзілі ў дом, бацькі пачыналі васелля. Васелля пачыналася звычайна полькай. Маладой бацькі танцавалі польку і запрашалі ўсіх за стол. Ну і такім чынам пачыналася застолле. У час застолля сразу давалі слова бацькам маладой, потом гостям. Ну і потым ужо застолле продолжалася шумна, ужо іграла музыка, спявалі песні. У гэты час, звычайна, заходзілі жанчыны, якіх запрашала маці маладой. Гэта былі суседкі, калегі, добразнаёмыя жанчыны, якія заходзілі групай, віншавалі маладых і спявалі ім васельныя песні. Ой, хотела я не мать, ты замешала отдать, а ты мне неверный, ой, не отдай мне мать, а ты первый, ты мне неверный, ой, не
Пасля застолля моладзь і маладыя ішлі ў клуб на танцы. Танцы продолжаліся обычно аж до самой раніцы. Брали молодых у круг, танцевали вокруг, первый вальс семейный им там играли. Ну а старейшие, которые там уже такие люди, которым не до танцев, значит, они оставались дома, пели песни застольные, пританцовывали, кто имел жадание. И на этом первый день у молодой веселя заканчивался. На другий день, где-то до обеда, рыхтовались весельные столы, к обеду собирались уже молодые, и молодь, и все гости, запрошали всех за стол, обедали, конечно, и потом начиналась самая головная такая традиция, которая теперь, напевно, уже утрачена, это у нашей местности называлась марши. Когда молодежь заказывала свои любимые песни, номеры, пожадания молодым, и это все выконывали музыканты. Это протягивалось довольно таки долгий час. Первым игралось обычно это молодым. Молодых поднимали, играли сердечную матку, пожалуйста. Першим завжди грали молодим марши, потім грали дружка перший дружбан, потім молодь, сваты, і в кінці грали марши батькам. Батьков садили на лаву, играли 100 лет, и на этом заканчивалось. Молодую маршем выводили за стола, молодая шла переодеваться и снова у весельного брания. Я не сказала, что на марши приходили звичайные сукенцы, хто якую там мел для этого, а уже на подарунок молодая переодевалась, заходила за стол и починался подарунок молодых. Першими дарили, звичайно, батьки, потім бабулі, дядулі, сестри, брати, родня, уся, яка присутнічала, і молодь. Після подарунка, все подарунки, ну, були обычно, звичайно, гроші, некоторые дарили ще той час посуд, часи, такі бытовые принадлежности. Після этого все это збирали, виносили за стола, і молодую виводили, ну, что могли потанцевать молодь, могли поспевать. И уже в этот час рыхтовались до отъезда до молодого. В этот час уже был собран пасах, так званый, для молодой. Это так само была традиция. Разбирали обычно постельные принадлежности. Это было подушки. Подушек чем более ты лепш. Пярыны, диваны, ковдры, постельная белизна. Ну и, звичайно, одежда, там, посуд такие. І це все відправлялося з молодої, вже як пасах до молодого, як від'їжджали. Ну і все, і після цього всі гості виходили на вулицю, проводили молодих в машину. Молодая в машину не садилася, їхала, звичайно, стоячи при відкритих дверцях. Це був такий звичай, така традиція, як усі дівчата, які присутнічали на веселі, не засадилися у дівках, як скоро виходили всі замуж. И в конце уже вёски, там тогда уже сядали и приезжали до молодого. В этот час у молодого уже все присутничали гости, батьки так само. Усе это було поетапно, почти так, як і у молодой. Звичайно, зустракали на порозі, проводили в дом, но в домі в этот час уже сидели подставные молодые. Звичайно, за молодую одевали мужчину, а за молодого жанчину. У нас вот есть тут и фотоздимки ще тих часов, коли наша Тариса Числавовна
сядзела тоже прыбраная за маладога, і разам з ёй маладыя і госці чакалі маладых. Маладыя заходзілі ў дом, трэба было выкупіць гэта месца. Ну, там яны трохі так перапалка ішла, хтосьці што, і маладыя должны былі даць ну, якісьці прэзент для гэтых падстаўных маладых. Пад марш асвабаджалі месца гэтае маладым, і маладых заводзілі пад гукі марша на сваё пачэснае месца ўжо ў маладога. Ну і зноў пачыналася застолле, налівалі, віншавалі. Бацькі пачыналі ўжо ў доме маладога бацькі пачыналі васэлле таксама полькай, і ўжо віншавалі, слова гаварылі, і продолжалася вяселле. Еще была такая традиция на нашем веселье. У молодого обычно молодая дарила носовые платочки, вот, выводила хлопцу, ассистенту, а после значит, снимала себе фату и ложила с устентком. И вот это была такая традиция у нас. Калі вяселле ўжо заканчвалася, усе развітваліся з маладымі, і музыканты выконвалі марш. Вялікі дзякуй за такія цікавыя вашыя ўспаміны, якія мы слухалі з задавальненнем. Павага да мінулага – вось рыса, якая адрознівае адукаванасць ад дзікасці. Ганарыцца славаю сваіх продкаў не толькі можна, але і трэба. Да новых сустрэч!